Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati kako koristiti MIDI file u FL Studio. Evo ja sam uzeo MIDI file od Dženana Lončarevića Loša, pa hajde da krenemo. Pokrenite FL Studio. Evo ovako, uzmete MIDI file, samo ga ubacite u FL Studio. Znači, evo sad, ovdje. Neki vam je selektovan ovo Start New Project i LSD. Evo, mi smo dobili svu melodiju, a poslušajte kako zvuči ovako. To je to. Sada ćemo mi da mijenjamo. Idite ovdje gore na Split by Channel. Sad smo dobili pojedinačno. Ovdje su, ovo je bubnjevi ili beat. Ajmo ga zamijeniti sa ovim. Stavit ćemo u playlistu. Sad idemo da zamijenimo ovo, znači da zamijenimo bas. Ajmo ući u Nexus, znači neki bas. Evo ovaj, recimo, ajmo njegovu playlistu. Ovo ćemo ostaviti ovako. Evo ga, dolazimo do melodije. Radit ćemo je u Nexusu. Evo ovi. Pa da čujemo. Meni je ovo dobro, pa ćemo staviti u playlistu. Sada imamo još. Pa i ovo ćemo isto ostaviti. Evo da ne idemo više, znači kad ubacite MIDI file, samo mijenjajte po svom kako vi želite. Evo ja sam napravio u playlisti, pa evo poslušajte. Vidite, eto, to je sve za ovaj tutorial. Vidimo se u sljedećem tutorialu gdje ću objasniti oko FLP fajla ili FL Studio projekta malo. Eto, pozdrav ljudi.